Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Акча алмаштыруучу жай $82, рубль 1 сом 33 тыйын. Эко Исламик банкы $80, рубль 1 сом 34 тыйын. Компаньон банкы $80, рубль 1 сом 33 тыйын. Халык банк $82, рубль 1 сом 34 тыйын. Азия банкы $82, рубль 1 сом 34 тыйын. Оптимум банк $82, рубль 1 сом 34 тыйын. Ислам финансылык борбору $83, рубль 1 сом 34 тыйын. Евразийский сберегательный банк $81, рубль 1 сом 34 тыйын. Айыл банк $82, рубль 1 сом 34 тыйын. РСК банк $82, рубль 1 сом 34 тыйын. Кыргызстан банкы $82, рубль 1 сом 34 тыйын. Каналды колдоп, видеого лайк басып, каналга катталышты унутпаңыздар.